دەمباش تەمەشەوانên هێژا و برێز ez عادل ئەحمەدم زێگەشتان و چیان ji ئارکێژوەرە پێشکەش بکەم فەرموون دەستپێکێدا چەند سەرنووچە. بۆمبەیەکە دەنگی لە باژارێ قامشلۆ هات تەقاندن دە ئەنجامدا دوو کەس بریندار بوون. ئاسایشا پێدێ بیرئانینا قازی محەممەد لە گوندێ دێروونە ئاغێ یەلی نێزیکی باژارۆکێ گرکێ لەگێ قەدەغە کرد. داعش گوندên derdora Kobanê topbaran dika. Aşûriyên li bajarokê Til Temirê mêlîşiyeke berevaniya niştîmanî dadmezrînin. Koalîsyona opozisyonê em bi mercekî cinêfa sisiyan qebûl dikin. Tirkiya bersiva êrişên roketên hêzên rejîma Sûrî li ser axa xwe dida. جاردی سلاوورز تەمەشەوانên هێژا ئîro li bajarê Qamişlo bûmbeyeke dengî li nêzîkî navenda Rewşenbîrî ya ku bi merkez seqafî tên naskirin hat teqandin. Nûçegihanê Arkê li bajarê Qamişlo ragihand ku îro piştî nîvro bûmbeyeke dengî li nêzîkî navenda Rewşenbîrî ya bajêr hat teqandin û heta niha tu ziyan nehatine zanîn ji ber ku cihê teqînê hatiye dorpêşkirin. Hêjayê gotine ku ev demeke dirêj rejîma Sûrî karên wiha cîbcî dika bi mebesta tirsandina xelkê û xweferskirina bi darê zorê. Belê temeşevanên hêja li ser vê bûyera ku li bajarê Qamişlo rûdayî niha candar Şernexî peyamnêrê Ark ji Qamişlo bimereya. Dem baş candar destpêkê da tijmer zanyariyan li ser heger kes hebe ev bûn bi avêt bê li ber navenda Rewşenbîrî li bajarê Qamişlo tijmer bide xuya kirin. Belê dambaş sıra ji bo te ev bûyera got vê sibê demjimêr yazehê sobehê çêbû li beramberî navenda Şandayî ya Ewlehiyê teqînek dengîn bû û di encam de berê nûçiya gotmer hat destpêkê de got ew du kes di encam de birîndar bûn vê dawiyê piştî got melêkorîn kir derbarê vê de got di encam de tu kes birîndar nebû lê hema ew teqîneke dengîn bû. Belê, yanî ew tenê dengî bû ti kes birîndar nebûye. Belê. Kî yanî heger agahî li cem we hebin candar. Kî ev bûyer kir yanî kî ew bûn bi avêt ber navendê. Belê Adla weke got di sala borî de jî teqîneke dijwar çêbû li wê deverê imkanî de jî de ew deverekî jê dijin el murabba el emnî di wir teqîneke dijwar çêbû di encam de gelek ziyan deverê çêbûn. Her wiha em karin bêjin teqînên wisayan jî ê dengîn têna naskirên goşariyê rejîmê ve ev têpkaranî ji bo mat bikeve matırkiyê de û تفصيل دبري بصغاري تشيدو بله او دبر تكس نكارين في بجبر دور في شخصيه جاليه ريجيني وهيزن اولاديه يعني التفصيل بشاء وايتشيبو كس مزاني چینو هل باجار قامشلو جاندار چمراغ هینه كاربي دوباره كيف بتصافى دنج نگيش هاگر تشتكينون هل باجار قامشلو هبت كاربيج مربيجي الو بله جاندار چینو الباجار قامشلو نها هيا يعني دنگ بچه و تیبه بوره عدلت کرده بود دوباره بکی ترسنک مشتم خوشی بله جاندار هک دنگه متسیتا يعني تشتكي نو هک اللي باجار قامشلو هبه تكار بيج مو تمشوانار بده خويا كرن بله وقت بو ام تزانه رو شفت وقت حروج درباط بده ام كار بيج عليه عبوري و براستی جانو کبری او هروها درباره الکتریکی و آبیده وقت بری دیتا تدرین لسر وقتیان لی بویرک به شوی چی بو لطاقه هربی کسنا نراس ایریش بردانه لسر معنا قل سر فاتحه في دیوار لور او معنا قل کسی امکانبرین شازیرین حارس البری بریندار بو و دوشه ودا او برن نخوشخانان اجتماعی یا لبازار اقامشلو
وده انجام ده هيجن افايشا دافع هليلي تقدر تشتغل وطريقه بتزان يارين بتر سيرفي بيارين بله گلک سپارس جاندار شرنخی پیامنری آرک جقامش لود مربوی سپاس تفگەرە جوانên کورد راگەهاندن کو ئاسایشە سەرپارتیا پێدێ لە ناوچەیە دێروونە ئاغێ یا گرێدای باژارۆکێ چلاغا چالاکیە سالڤەگەرە بەدارڤەکردنا سەر کۆمارێ کوردستانی قازی محەممەد قەدەغە کرد. دۆ لە ناوچەیە دێروونە ئاغەیە گرێدای باژارێ چلاغا لە پارێزگەها حەسچە ببوونەیە 67مین سالڤەگەرە بدارڤەکردنا قازی محەممەد چالەکیەک ژە ئالیە تەفگەرە جوانên کوردڤە هات لەدارخستن. تەفگەرە جوانên کورد دداخوایانیەکێدا گوت پشتی دەرباسبوونا پازدە خولەکان لەسەر دەستپێکردنا چالاکیێ هێزن ئاسایشە سەرپارتیا پێدێڤە بسێ ئۆتۆمبیلان ئاوێتن سەرجهێ چالاکیێ و گولە بە ئاسمانە بەبەردان و خەلک bi zorê ji hev belav kirin. Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku endamê desteya şopandinê ya tevgera ciwanên Kurd Kawa İsmaîl û endamê tevgerê Cum'a Ebûdilo ji aliyê hêzin asayişê ve hatine girtin. Ji aliyê xwe ve asayişa serpartiya PYD ve dibêje ku sedema qedexekirina wê çalakiyê ew e ku tevgera ciwanên Kurd moleta li derxistina wê çalakiyê ji wan wernegirtina. بله تماشاوانین هێژە لەسەر vê bûyerê jî niha ciwan ferho berpirsê li qey aliyan ya tevgera ciwanê Kurd ji dêrûna axê merêdem baş kak ciwan? بله اجبر چه PYD ew kar kir yani nehişt ku un bîranîna 67 salvegera Qazî Mihemed li dar bixin sedem çi bûn? قدم لا تقرأت وعليه كود مال الشلبات وعليها ما قلت بأنها فكواني قد محمد اللي كنت دير لشيكن ومدى غير عند جمعنا قرش عند وكنت دوراوي في شيء غير كي مديد أسايش ويطفي ودوشكا بوارغو وهاتنا سمدا فأقول قلت ما شونا سوى هذا وقلت كنت قدمة قدرون بطاركن ما غابو مربوع عمي بردوام كان ومشي ما تقاضين إذا عمي نجموها غابو أنا قلنا قدرون بطاركن وعم بيك الشيء قبول لكن بدون اقتصاد الجمع عني بانا ما قلت غنا كي عمي نجموها بس عم تقاضين بردوام كان قلنا درين بطاركن راهي تشتي نجد هذا بعض الساعة وقلت شيء أبوه في شك قلت في عسايش في شك سرمرة تقادم مجي راسي مغو تشتي هاي ومعاته أم في تشتي أم بطاطم دقنا تشتكي باشا نبيت بله يعني جوان ندان أخويا كرن سدم تشبون ورخصت جوان ورقرت بو يانا صدام انه اجتماعي وارد كسبت لكريا لعيني بطارك العالم قلت لما بله رابون منا يعني مديت انه العالم شتى يعني ام رابن ام ملات حمو حاضربو ملات حمو تصرف في شكل مرة بقادم ما هو ام بطارك شتى بله يعني واهنگا هو بريفا نبر لسر في بيرانيني شنو فهم؟ يعني وقف أهنج وقف حفلاق ويلدار خصبا وبريفا نبر وانت نجا فقاتيان وبس لا حفلة ما دام كتشوتك شيء هي ما تسبيكت على الأيضا وعتايش ويطك وهاتن وبطالبو بله هن هفالي وجي الجور تخو ياكرن جو هاتبون قرتن هاتنا بردان يعني هي قرتينا دقوا هفالي معاك قرتن وشافك يديم أمان وبس ببركان أو بردان بله قال لك سباس جوان فرحو بپرسه لقي آلیان یا تفگرا جوان کرج درون آغی مربو قال لك سباس
لباجار گرکێلەگێ و دبن چاودێریە رێخستنە ئەلپارتی هەفتیەکە ڕەوشنبیری تێبرێڤە برن هەروها سمینارێک دبن دروشما بژی کۆنگرایەکی تیا سیاسی یاکو وێسسیێ vêmehê li bajarê Hewlêrê bê encamdan û bi endambûna hejmarek ji welatiyên bajar hat li darxistin. دبن دروشما بژی کۆنگرایەکی تیا سیاسی ئاکوتێب کارئانین سێ مەها نیسانê li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê di navîna çar partiyên siyasî de ji bo wê jî li bajarê Girkêlegê û dibin çavdêriya rêxistina Alpartî heftiyek rewşenbîrî têb karîanîn. Ji bo wê jî roja şemiyê û hazirbunek pirpere û bi helkefta 67 salvegera sêdarkirina pêşewa Qazî Muhemed semînarek hate karîanîn bi pêşkêşkirina birêz Dilêr Bavê Dilo. او مصلحات سر خوينا ام وكو نفيسنجها الشهيد نصر الدين الباجاري غركيلغي ما سوزك داك وام في حفتيه درباسكن ونافي بكنا حفتيه روشنبيري دبن درشما جبو آوا کرنا یکیتیا سیاسی و آوا کرنا پارتی ديمقراطي كردستان سوريا دا جبر في كي اف حفتي هني ما جبر روجي داس بيكر روجا قاضي محمد نمر روجا كو سيداره كرنا سيدا قاضي محمد والبلي فاروجي دي تريجي امي بكاري خوي روشنبيري امي بردوام بكن كيف خوش بون بهاتنا في محاضره قدلير بافي دلو جمر اماده كربود في حفتيه روشنبيري دي قاعه نصر الدين برهك بيفراد بي ام قال لك مفا جفي محاضره دي رونا هي قداس ديروكا قاضي محمد وسوزنوي وشيرتنوي الملة كرد ما قال لك مفا ما جديد جبو بيشروجا كردي ام تشاوا ام خواجير اماده بكن ام استنجيا دركفن Li dawiya vê semînarê derfet hat dayîn bo pirs û bersivan û soz hatin dayîn ku berdewam bin bi kar û xebatê û herdem li bîra xwe bînin babikrewanên bi dûjdanê her kesekî Kurd de dimînin. Berzan Hüseyin, Televizyona Ark, Girkêlegê. Biryara roja sisiyê vê meheyekî tiya çar partiyên Rojavayê Kurdistanê li paytexta Başûrê Kurdistanê Hewlêrê bêldarxistin. Derbarê lidarxistina vî kongirî gelek nerînên cuda ji aliyê çavdêrên siyasî derketina holê. Zanyariyên bêhtir divê raportê de. Ji ber got kongreyekî tiya siyasî li ber rêya û çavê xelkê pêvegirêdayiye û piştî got gelek cara hat li paşxistin. Lê vê carê çavdêrên siyasî dibêjin got wê Partiya Demokratîk Kurdistan wê bê bêguman. Lê gelo ev partiya got encama yekbûna çar partiyên Rojavayê Kurdistanê ye. Çi jê tê xwestin? Li gorê çavdêran û kesên siyasî hin merc û erkên pêwîst dibe got bên li ber çav ve dema got ev partî were li ser erdê. Ya yekê ew ye divê got dîmokratî bê him wekû navê wê dîmokratî bê û him jî divê got di karê xwe de jî û di têkiliyên serkirde û qaîda partî de. û divê ev dîmokratî ne tenê di nav pelên nîzam daxilî û slûganên partiyê de bê. Ya duwem û ev jî yek ji girîngtirîn pêwîstiyên tevgera Kurdî ye. Got partiya nû divê got projeyekî wê niştîmanî û netewî nû û xurt hebe. û li gorî rewşa li ser erdê bê û karibê hewsengiyê bike dê navê rewşa got peyedê ferz kirî. Ya sîyem divê got li ser bingehek sazî û dezgehî rabe û nehêlê tulûbî dirêveberiyê de çê bibe. Ji bo got karibê biryarên xwe bide û cîbecî bike di demekî rast de. Ya çarem divê got muhletê û derfetê bide xelkê û piştîgirên wê partiyê got karibin bîr û rayên xwe û projeyên xwe bigihînin û divê got partiya nû lêkolînê bike li ser sedema dûrbûna rewşenbîran û kesên akadîmî û kewadir ji karên hizbî. Ya pêncem divê got Partiya Demokratîk Kurdistanî aliyetek nû hebe ji bo cizakirinê ji bo got baweriyek ciddî hebe di nav rêveberiyê û qaîdê de. Ya dawiyê jî divê got ev partî karibê hemû karên xwe û biryarên xwe birêve bibe li ser erdê bi şêweyekî serbixwe û azad. Ev hin şert û merc bûn ji bo vê partiyê yan em dikarin bêjin hêvî ne lê gelo wê ev partî wê wek hêvî û xewnên xelkê bê wê hêjayî bê mayîna xelkê li hêviyê û baweriyan wan pê. Şadî Hacî Parêzer dibêje kîjan çêtir e kutla damînê yan gotarên damin ji dîmokratiyetê re.
بله تمشوانین هجا لسر یکیتیا سیاسی یاکو بریارا دسیه و مهدا وریل دارخستن ما مهوانداری ماموستا نشأت زازا بردف که کنگره یکیتیا سیاسی تقول کی بخیر بماموستا بله دست به کدا وكن هم اني زمانجي كونغريوا وسسيه و مهبل دارخستن يعني حتى وك ايرو تش بروبليم ايكو لبيشيال دارخستنا في كونغري هابون مامستا دەست پێکێدا دەستخۆشی بۆ تەلڤیزیۆنا ئارگ و سەرکار و خەباتە گۆندەکەن و وێڕاگەاندنە گۆندەک هێن ملەتێمە هەروەهاژی سپاس بۆ گوتی بەشدارەوە و تەماشەوانی هێژە دەستخۆشی بۆ واژی حقیقەت دەستخوازن وێ دەربارەی هادەبێژم ئاستانگی وەگوتی فترة گوچویدە باش ئاستانگی وەگوتی پێشیامە هەبوون بتەیبەت دژ هێلا برادرێمە و خەواڵێمەی پەیەدێوە و مەرسا غەربی کوردستان ئەو ینی گەلک جارە کۆنگرێمان هات بشوند خستن نەتیجا گۆمانیکاری بوو کەسێ خۆ کەسایەتین خۆ ئەندامین کۆنگری خۆ ئەم بگهێن قوناغا گۆ ئایرۆ گۆهانەها هەواڵێمە و هەموو برادرێمە لێدێ نەداوی کۆنگرێ هەناکێلدار بخن ji ber wê yekê jî gelek cara ew kongreyanekê hat tecîlkirin. Gelek gotin derketin derve heqîqet xelkekî hevû dida diyarkirin û nakokî di nava her çar partiya de hene ew nakokiya henekê jî bûne sedemê got kongrildar nakevî. Ez dixwazim di vê derbarê de bêjim heqîqet her çar partî jî gelekî cedî li ser vê derbarê henekê sekinî ser vê yekîtiya henekê sekinî ji ber got hêviyê miletê me baş em dizanin pêvegirêdayîne her wiha hêviyê cemawarê me pêvegirêdayîne. ji ber wê yekê jî em baş li ser yekîtiya xwe sekinîn û me dikarî bû heqîqet lev bikin bercewendiyên xwe hizbî bercewendiyên xwe şexsî em deyîn paş xwe pişûn de bixin û em her wiha bercewendiyên miletê xwe ji bo pêkanîna mafî nakê Kurdistana Swêdê de li pêş bixin û em dikaribin wa bixin armanc ji bo pêkanîna partiyan û ji ber wê yekê jî ew tiştê got giha ragihandinê ya jî ew tiştê got derdiket em heqîqet karin bêjin ew ne gelekî cedî ne astengînî biçûk dibêjin nebêje xwedê got çar partiya bigeyne hevê helbet wê goman wê hebin lê ne ew astengî yani em bêjin ku te problem di navbera her car partiya de tune bû tenê ji aliyê biraderê peyê dêva rast يعني حقيقة أبو يا هري أساسي وجارادي جوقتي جو كونجر موعدي ويناك التحديد دبون چند جارات التحديد كرن نهشتنا درباس كرنا اندام كونجري كورسانا باشور أوايا أبو سدمي أساسي بو باش قستنا كونجر بله باش يعني حتى تش وكان بيجن رجاء بسركتنا في كونجري تكرر بيجي حتى تقاسيا ونتقاسي في كونجري ون كيف خوشن كوي بسر كبي از بيجم اف كونغري هانا كي قالك شعبي قالك خلك ماليه تش دوست وش دجمن ويقالك نخير خواز هبن جو اف كونغري هانا كي لسرنا كبي لي تشتي قوتي خويا كرنش حمي اندام كونغر قولي حاضر وهر وها سركردايتين جو فان بارتي افري بدبن جديتك هي او هر كسكي جهله خدا او برجواندی های شخصی آفتن دور جبروی که هیوی گله کی پیمازنا گو اف کنگره هانا که اسکارم بیجم صدی صد و بنجحی و صدی صد جی وجه آرمان جو هیوی عملت مبی دا ام تکاربن خباتک باش و کور هندره کردستان سویدا پیش روجیم بکن. بله يعني انها الجور وك امتزانن وقال لك جادا كردي بتايبت بيجي كو يعني اف بارتي تكاري واي برجاب لسر عردي تونيا وكن هات عن زمان برادري واي بيدي يعني تكار وقونها بيدي تكيفا بارتي دي تكار نكر يا برجاب يعني قال لك دبيجن كو ويب فيكي تي دخوازن تاني خو اثبات بكن يان منافسه كي بيدي ربكن بكاري قول سر عردي دكي یان تکارین ها چه بیجه ماموستا راست پروژه نه وهنه اون دخوازن بکن یان وقت شتی من ها گوتی نخیر يعني او خلک کی مهیا بلکی قلسی هي ازنا بجم کی ماسی و گوتی دوهر شهر پارتیا داشتنه و غر و ها تفکر سیاسی اکوردی تمام قلسه لظروف گوجوا برادری ها و نه ها گو ایرو دست خستنه و گلدار دقن نتیجه و گوتی او هفدا تانوستاندن وانا که برژیم رای هر و حاجی و گوتی او قواتا گودایا بلکی در فتک ماستر ده گل سرکارو خباتا خو جمع خویاتر بون دست نشان در بلی از بجم کارو خباتا پیش روزی عمل سن نسکن هر و حاجی ام نسکن تشتی گومتکاری بو بکن وکی انجمنان اجتماعی کرد به اعتبار او یکیتی سیاسی اندامت انجمنان اجتماعی کرد هر و حاجی پارتی وینا که جدا جدا جی کار دکن مدکاری بو تحقیقت همجل هم بری اپوزیسیون عربی ده اگو ایرو گوتی ام پی معنی نبگو هارتنا سویره مدکاری بو پرسا ملت کرجید ناف دولت ناف نتویده بلند بکن و مازن بکن و پرساهانا که حقیقت بخلکی بدن ناس کرن انه ملت کرد دریاوا حوالا را دریاوا برادر را ایوه که انجمنان اجتماعی کرد و بتایبه جیه که سیاسی هاتیه ناس کرن
و صبيجي برصفا مرحله بدي حقيقه كاربي ما فكي بدار بل امور سر نظام داخلي كاك نشأت كونغري واسبان هذا سبيو بله باش يعني سر نظام داخلي كارج مر بيجي تمام بويا يعني نظام داخلي جي وهروها جي برنامج سياسي قالك دانستاندن السربي قلتنا هناك يجيبون هروها جي لا هفالنا دا امز بيجم او هفالي جو اب مساله هناك جي اثاره كرن حقيقه يكي ويقالك قوتني نيجاتيف در كون يعني قوتني ندجي خود در كون يكي قوت شي بينا كي نمني يجي قو بخازي خرابي كي بكي ويفا قوتنا بيجن لي نظام داخلي وبرنامج سياسي بس كده سر النظام داخلي نظام يعني داخلي هاتي اعداد كرن وبداوي هاتي وخلاص وان هاجي هاتي طبعا دن لي او نظام داخلي قالك غازناج متكن انه شمان الدربه شمان البردسته شمان شكلك كيماريا او ياج ما في كونغرس برغو نهار رش بهلكه امش بربي كي جين كان در خراغ عندني هتا كوغري ما بريارا خلص نستني كنجي بريارا كونغل سرهات استاندن اقرار كر او نظام هاي داخلي او كبي دستي هر كسا كي جو خازي يعني انها نظامي داخلي نظامك وكا انظمه اي بارتي یان اوجی نظامك اوارتج بركون هاته گوتنكو اف هر چار بارتي دبن يك جبرگو قوناغ ويكت خوازي نا نظام داخلي ما برنگه کی چیکریه آن هاجی نوکی برای او سیستمی گو پارتی سرکار کریه ما نظام کی نو مؤسساتی چیکریه گو هر کسی کی کارنه کشرو وبکی یعنی از بهوی ما اوایا بمنش کنگره جبرگو امنها نخوازن او درکت زیاده جی بلکی حوالنی برنگه کی دیله مثلا اوایا بر ببینش ما في کنگره کنگی اورش پلک هانا که هات اعتماد کرن و ناو دسته هر کسی کی بله تشتی گل سر ترکیز بو هر کسی تیک هر حواله کی هر لهنگه کی گوجه خود به پارتی هادا ببینه و کار به برنگ خوب دنگ خوب وی شکل گوت خوازه ناو پارتی د کار بکه او شوای گون بکوي خدمت وكاري ما في ملتي مدد كردستان السورية. بله لسر هربجالتنا سكرتير النهج في بارتيان هرا. بله. ونركبتنا السيرفي كيان هند ركبتن شينا بويا. بله يعني أوايا قالك خاطر قوتن قالش كونغر بيا جيج مكتبة لجنة مركزي بي. أوايا جي بهتر قريدا ما في كونغر في يعني حقيقة أوايا بلكي دانستان وكي كوميتا لجنة متابعة يا قوتي هذا التسنيشان كرن بالنسبة جيكيتيا سياسية أو يوك بريارك هبو لي بريار داوي أولو داوي كونغر إيه كسي يقول كونغر حاضر ببي أو بريارة قد في دربارة دبستن أو يجي ترحيل بو كونغر هنگي برادر ما يقول كونغر حاضر ببن أجر بيجن برا اللجنة مركزي انتخاب ببي أمي قرار احترام بكن وتثبيت ببي نظام داخلي ده وأجر بيجن برش كونغر وريه البجارتن ويجي رئيس حرمته بي وكسي قدر كبي ما بيروزايا بكن وما بدل كي بالفرح بدل سهاوي دكار بكن بالزلالي يعني هالبجارتنا سكرتيري بارتيانو دس بك ده نبو وك بروبلم ادنا برا هالشار بارتيادا حقيقة بيجمنا يعني بلكي تداول بول باخلكي انه والله اصلا سبب مشكله نا بس يعني بلكي گفتگو سر چيبون برای سیستمك الجم حوالنا هي مثلا اموكي كيتي كردستان الباما او سيستم زودم بكارتين انه دجا مركزي دم سكرتير انتخاب تكن ماشي انجامني هابون انه حقيقه صلاحيات مطلق دست سكرتير ده نبي او الامر الناهي انه ليفاغرك هبه او ليفاغر جيج برغو باعتبار لجنه تنفيذيه كونغرت انتخاب كرن نابينا كمكتبه سياسيه نابينا كلجنه مركزيه او لجنه مركزيه شرعيتها كونغر السريه انه باريكار ببرادر السكرتيره لان او ناوي معناه انه ام دست سكرتير خو غردن ام بيجن ويرات تكارينك او اجينا حقيقه برغو روش تي خواستن گوگلک جارا سکرتیر کار بکه و کار کی و گوتی بگو لجنه مرکزی جیوه گره لبکه مای لجنه مرکزی جی اگادار به سکرتیر وید کنگر ده وری هل بجارتن اویا ندیارا کسی گل کنگر حاضر به او بریارا خو سر بده اگر کنگر ده بیاد لجنه مرکزی ده بله يعني عيني واقعه داتا هجر بمينن وكن هم بيجند في بارتيان هدا باش يعني باوريا خلكي باوريا قال كرد وإيدي بواها بيش بركون هاتي زانين تبقرا كردي حركة سياسي لرجعة كردستاني أو باوري إيدي نما دنبرا وادا مايو يعني از دوی باوری دم ملت ماجنوکی برای و خلق کی ماجنوکی برای برنگ کی بو کار دبو و آن هاجی کار و خباتا گو ایرو روج دبی برنگ کی دیا هر توش زلال باش خلق مرا و خلق مای اکادمی ایگو کوادر سیاسی و ایگو تیگ هشتی گلکی خورتن و باجی تیگ هشتینا اجبروی که کسی گل کنگر حاضر بن جماره وانا که 650 کسا از دوی باوری دم وقت گو او هر 650 دنگی خو بدن وان کوادر گو آنها سرکرداتیان و پارتی انا کتکن معناتو او کسایتیان انا که جهبی رو باورینه لأزند و باوری دماجی بری گلک جوا سرکردایتی هانا که جی بگمان و جهوانا که نبی لأوا سرکردایتی جی برحکی براتی و برحکی کردواری سرخ قبول کریه گو جهوانا که اگر نبیجی د چه جهی دبن د چه موقعی دبن کار و خباتا خو بکن و نرا وستن حتی ما فی ملت مت کردستان سوریه د پیک بری
بله يعني نها أبيكي تساوى قلكي تأخير بو درن جما يعني حتى في دمي باركي قلكي جران أبي تسر بشتاخو وقال لي كرجل حمول بندي في كيتيه كابي يكيتيا سياسي ويش بكيجمرة يعني برايا تسوي أبي كيتي وبقاسي في بارجو هالقرت يسر مليخو أزويه في دم إيجو رأيش تفي باري وأف بروجي هاي سياسي كورسانا سويدا دا برشاوي خو استبيجن موقتي وهربت جوهرتنك هبيج بو بيش روجا كورسانا سويدا يجي بو كاري بارتايتي كورسانا سويدا جبروي كيجي أبي كيتيا سياسي أم سوز دن هوالو هوغري خو أم سوز دن وقتي جماوري خو قامي كار برنگ كيدي بكن بشواي كيدي بكن جو أوجي إيدي بهوريا وانا كبيوريج برجو مخلك هي حقيقة الأز قالك جراج قالك دبرات بيجم أو بقولتنك عربي دبيجن بالأغلبية الصامتة قالك خلك كيما هي بدنجة وبدنجش وانا أني أز بيجم جو أفيا كتير هاي سياسي بيجي وري وكارو خبات وبيشي واي جو أمجر ترتيب بكن وقالك خلك ما بري خو بدي وجبروي كيجي دريه كتير سياسيش بارتين دير جي فكريا واج بركو استخازم ديار بيج هر كثير دريه كتير سياسي سر هر چار بارتيا ناي گرتن او دريه هنا كي فكري بيج هر برادر كيجاش هر بارتيا جو نزيكي ما ايگو هلوستا خود وكيمت بيني هم دربار اپوزيسيون ده وهم دربار ما في ملت كرد كردستان سوريا ده هم جي ريبازا نمر برزاني بله يعني الجون هات الدخو ياكرن وزناوي كيتي وكاربي معادلات سياسيين كي بقوري دمي بيشتا حقيقة از بيجم يعني امتكارن بيجن انها عمود الفقري بالنسبة انجمنا الاجتماعية كرديرة افيكيتيا سياسية بله برسامني داويش ترى دبيجن كو الكوباني هنج بارتيوا فكشيانا الجول سر مال برناتي بلا فكرن يعني حتى تشرادي اخافتن راستن بيجو مند هر قناغة كتانج ده هر قناغة كجران ده وخلك هبه قوتني عربي ده بيجن مرتزق يا جي وقوتي كسكي بقاز خرابية بك يا جي كسكي نخوياي دعوا قرق ده بالعيسى جبروي كيجي قالك بيانات وهمي جي بدر كفن وقالك اصلا جي خلق بده ديار كرن وقالك ناكوكي جي بدين دس نشان كرن انه افتشانا كان اللي امت كارن تاكيد كان شوالق او جماوري خورا وكسايتين جو بشغرتيا يكيتيا سياسيت كن وهر وهاش تاغرا سياسيره تش تكجواتش تنه تاني بياناتنا وهمينه خلقي وانا كي نديارنش كثيره بنابنا وبشكلنا بدزي وكي شورش كي ايفارات خوازن بس تاني گوتنال سرمال پاره كي درخن لين اوايا اگر حقیقت دكاريمون خود ديار بكن وكارو خباتا كي ويرنگي انا كي بكن ايگو حقیقت مصلحه ملتي خو بده پیش ياخو مصلحه چار پارتيين كردي ايگو ده سالا چاوي خلقي ملي ايگو چار پارتي بگن هاوي اجي حلقه پارتي بگن هاف دا جماره پارتيات كردستان سويدا كيم ببي از باور ناكم واكارين خراب بكي بله قال لك سباس ما مستنش ازازه بردفكي كونغرا يكيتيا سياسي قال لك سباس شبو امدبونا تل استوديو سباس بواجي سركفتي رخصنا زاروكان يعني توين يقرتي يونسيف راقهانت بو كاروانين هري داوي اليكاريين ورخصتني ايروجن سبينه درباسي قامشلو بون بردفكي هرمي يونسيف لروشلاتا نافين جوليت توما كونها لباجار مردينيا لباكوري كردستان يوغوت كو كاروانين داوي اليكاريين يونسيف جسا 16 كميونان بيكتسي وبالكشان جو او اليكاري ددريان سبينه را گهشتنا قامشلو ويل سر زاروكان بين بلافكرن و دیار کرد که او آلیکاری جکل و پل و پیوستین زاروکان پکتی. و پرانیا آلیکاریین هاتنه شاندن جبو تندرستی زاروکانا جبر که لگور داخویانیین یونسیف پیش بین کرن که نزیکی 15,000 زاروک لپارزگاه حسید چاوی وره کرن و جوان آلیکاریان و سوده ور بگرن. بمبستا درباسبونا چکدارن رخصتنا بناو دولتا اسلامی العراق و شام داعش بو هرما کوبانه بچکن گران و توپ و هاونان گوندن روش آوای کوبانه تو باران دکن. لگور زانیارین هات نبدس خستن چکدارن داعش دهدان ایواری هول ددان کو بر به هرما کوبانه و بچکن گران گوندن زور مغار و بیازی یگو دکه روش آوای کوبانه تو باران دکن. جالیه که دن واشر و پفچون دنا برای پگی چکدارن رخصتنا داعش لروشلاتی هرما کوبانی در کتن. ده انجام دا کشتی بریندار جهر دو آلیان کتنا. هر وها لگور اهمان زانیاریان دو رخصتنا دولتا اسلامی
داعش چکن گران گنده ملوح القمر یروشلاتی هرما کوبانه تو باران کرن و پشترا خواستن ایری شیوی گندی بکن و شروع پفچون دنا برای بگه و داعش قومی. ایرول باجاروک تلتمره آشورین کلوی باجاروک نشتجی دبن نمایشک لشکری لتاخا کوپرانیا آشوریان تیدنو و ببردانا گلیان هات پیشکش کرن. جالگوانا کی باجاروک تلتمره ج آرکر راگهاند کو ایرول لتاخا آشوریان نمایشک لشکری هات پیشکش کرن و ببردانا گلیان جبو کو ترسکی دناف خلکی دا چه بکن. هروها وی چالکوانی دا زانین کو اف هزا هاتیه چیکرن و هزا که بسر هزا بروانیان اجتماعی بی یا کو بشبیحت ناس کرن. مینا همو هزن بروانیان اجتماعی لقام شلو و همو پارزگهن سوریه ین تدهنو. هجای گوتنیا گوتو هزن چکدار ین کو لباجاروک تلتمره جبلی آسایی شو یپگه یا بسر پارتیا پیده و نبون. بردف که کوالسیونان اجتماعی اپوزیسیون سوری لو ای صافی را گهاند کو اگر امریکا کاربا روسیا رازی بکا دا کو هلوستا خوش کریزا سوری بگهرا و دمی امدکارن دو کنگرا جنفا سیان دا بشتار ببن. الصافی گود کو هلوستا که پیش وقت و اشکر جعلی روسیا و لهمبری کریزا سوری هیا. اف بیان نامه لو ای صافی ددمه که دیا پشتیگو کنالین را گهاندن بلاف کرن کوشاند عربی ناف دولتی با سوریه اخدر الابراهیمی هول ددا هفدیتنان بجگری وزیر درو امریکا ویندی چیرمان و جگری وزیر درو روسیا میخائیل بوگدانوف دده نیسان دا بجوهاتیا هروها هاتیا را گهاندن کو اخدر الابراهیمی دخوازه کو بری پیشکش کرنا دست جکار کشانه جکوستاخوا هولا خویا داویه دده کو جنفا سیان لدار بخوا. درباره هلوستا کو کوالسیون اجتماعی یا اپوزیسیونه ج روسیا دخوازه صافی گوت کو دوی روسیا فشاران لسر رژیم سوری بکا دا کو چارەسەریya سیاسی قبول بکن یان جی دوی روسیا دست خو یه پاراستنه لسر سوریا راکا کو همو بریارن انجمن اولهیا ناف دولتی لهمبر سوریا ویتو دکا. بله تماشاوانین هجا لسر و مجارن ها ما مستشادی حاجی مافناس جالمانیا مره دم باش ما مستحاجی دست به که در اگهاندن کوالسیون اجتماعی سوری درباره بشداری اواد جنفا سیان ده تچاو خوند. بله سپاس اشتراوج تماشاواری هجارا خوندنامه جوی بانگیره جوی نرینیره او قراقو تروكي امريكا كل رجلاتان افين وهاتناوي سعوديه او كريزا اوكرانيا اكو بتسبيكرو مثلا جزيره قرم او بيفينيغو لنابرا وزير خارجيه امريكي و روسيا يقو تشيبون بله او تشتهاني او هذا لشكري روسي يقو خنزيكي سينوري اوكرانيا يكر و السر وي حردو يعني باندورا وي مسألة وسوري تقريبا نقولوا هناك ببدو هاتيه قريدان اف تشتهاني او قوتنا اخضر ابراهيمي قودي ماني ساني بهردو وزيرارة روني تشتهاني هشت قو ابن رينا هنيج اما انقيا اوبوزيسيون عربي دركفيل وي صافية تشتهاني قول ازبيجم اف نرينا هني او قوارتنا نرينا روساي آلية جماعة سوريا محمد وي توازنات ولي وبرجواندية نافلتوي بتايبتي امريكي واوروبي واجاليك وروسيا جاليه جور تي
بله. دردكافي يعني قوارتن النولو برحتي وجبر هيزا وبازوسنا عربي شيء بي بس جبر او اتفاقاتي ناف دولتي دردكافن. بله کاک شادیده ماکو لوی رادگینه کو اوی بشداری جنیفه ببن یعنی بشرط و مرجو هگر روسیا هلوستا خو درباره کریزا سوری قیران سوری ده بگهره یعنی حتی چرا ده و جنیفا سسیا بوی اوی وری داخستن جبر کن ها وقت جی آن زمان ناکو کی دنابرا امریکا و روسیا هر دو آلیه گرنگ لسر بشداریا جنیفا ددوان هنو او ناکو کی آنه هن بهم تين چاره سرکرین و نزیکبون نابینا هر دو نرینا ده امریکی و روسی ده چه ده بن یک جه مثلا روس پشتیگو هزی خوی چکداری نزیکی سیدوره اوکراینیا کرن و ده وعد ده امریکا گوه ته ایریشی نکل سر اوکراینیا و وکی دجی مقابلی ویجی و امريكي واوروبي اوجي مثلا جو انه تشكين بهستر بخرتر تشكين تجي طياري حربي ندي وبسكني ندي او بودسنا عربي اف وقت خويا كرن قول فاتنك دفان مثلا دا تشيبويه يقولوا جي مثلا جنيفات السيا هاتيه پیشکش کردن و نه دبی مسئله پشتی گو سکنی بو بدمکی. بله یعنی براتت گرنگی دبینش علی امریکا و روسان و هگر شرط و مرجع اپوزیسیون سوری قبول بکن بپجین داکو جار دیو گرل جنیف سیان یعنی وی گرنگی ددن وی شرطی و مرجی. او شرط و مرج نجبر گرنگی و حزبونا اپوزیسیون عربی چه دبی جبر شبرقو اف تشتياني بتايبت يعني براستي وقتي قومبرو بسلالي جيقالي خورا بدي خويا كرن اف شارع سريه هاني واف نيزيكبوني هاني بيتر الهفاتنين ناف دولتين يعني بيتر وقتي قو برجواندية وا بيكتين ونيزيكي هفدبن وقتی ایجا مثلا اپوزیسیون عربی یا جی رژیم سوری وقتی کفر شطرنج ایجا دست پید کن و تحرکی و حرکی چی بیجی و رولا ویجیرا ددنخیا کرن و اوجی برولا خورات بن يعني بيتر مثلا چاره سريا سياسي درسوري بيتر بقوة وزن دولتي بغريدائية. بله قال لك سباس مامستا شادي حاجي مافناس جي ألمانيا تمربي قال لك سباس يا بشتارياتكم. ارتشا ترکیه را گهاند گو توبخانه و چند نافچین لناف خاکا سوریه توبباران کرنا وک برسوکه لسر آویتنا روکتکه جعلی هزین سوری و گولی مزگفتا گندکی ترکیه لسر سینور کتیا ده انجام ویده پنابرکی سوریه بریندار بویا. لگور اجانسا دوگان یا ترکی که ده انجام ایریشن دنابره هزین رژیم سوری چکدارن اپوزیسیونه لورا کسبه سه توپن رژیم سوری لسر گند نافچیا هاتای کتیا درباره وی که دا والی هاتای یه لسر مالپرا خویا فیسبوک گوتیا سه توپ هزین سوری لتاخا ترکیه کتنا و یک جوان لمزگفتکل نزیکی کمپک پنابرین سوری کتیا ده انجاماوی دا پنابرک بریندار بویا و زیانین مادی گهشتیه دوره. اف بویر پشتی چند ساعتان جدا خویانی وزیر راگهانا سوریه عمران زهبی هات گوته دا ایریشی ترکیه دکا و گو ترکیه چک دارن بیانی دریا سینو را دشینن سوریه دا کول پارزگاه لازقیا شر هزن ارتشا سوری بکم. پیگه الکترونی یکمین جارا و نیا ولایت
یکی ژاپۆنی دناوارێزên yek ji grûpên cihadî li Sûriyê belav diba. Li gor nûçeyên ajansan ku ew welatiyê Japonî bi navê Hesen Konakata ku xelkê bajarê Tokyoya û ji wir hatiye bo Sûriyê da ku azadî û demokrasiyê ji bo xelkê bîne. Hesen Konakata pispore di karobarên oliyên asmanî û di sala 1983 de bûye Musulman û piştre çûye Qahîra û li wir doktora di zanistên İslamî de bi dest xistiya û berî 10 salan li balyozxaneya Japonê li Riyadê paytexta Siûdiyê kar kiriye. Her wiha beriya got biçe Sûriya jî li zankoyên Japonê ders gotiye. Konakata ji dayîkbûnê sala 1960 û dema borî de serokê desteya Musulmanan ya Japonî bû. Televizyona Fermiya Sûriyê ragihand ku hêzên rejîma Sûrî navenda 45 ya stratejî li bakurî parêzgeha Laziqiyê ji bin destê hêzên opozîsyonê derxistina. Li gor televizyona Fermiya Sûriyê navenda 45 ya ku giringiyek wê stratejî li navçeyê heye niha dibin kontrola hêzên rejîma Sûrî de ye. Li ji aliyê xwe ve çalekvanên şoreşa Sûriyê eşkere kirin ku devera keseb bi temamî dibin kontrola hêzên opozîsyonê de ye. Bi taybet piştî destanîna çekdarên opozîsyonê li ser çiyayên Nesir û heta niha şer û pevçûn li wê deverê berdewam in. Ev yek di demekê de tê ku rejîma Sûriyê ev ê nêzîkî 10 rojana hewl dida got piştgiriyê ji parêzgeha Idlibê û Helebê derbasî devera keseb bike lê artêşa azad li hember refên wan radiwesta li gorî amarên rewangeha mafê mirovan li Sûriyê ku ji destpêka şerê parêzgeha Laziqiyê bêhtir 1000 kes ji her du aliyan hatine kuştin. Ji wan 194 leşker û 27 efserên artêşa Sûrî ne. Her wiha 128 çekdarên opozîsyonê jî hatine kuştin. Di nav wan de 56 çekdarên biyanîne. استهداف الدعتور صواريخ الجراد الله اكبر لله الحمد حركة احرار الشام الاسلامية الله اكبر لله الحمد. وزیر derve Amerîka John Kerry ji hemberê xwe yê Rûsî Sergî Lavrov re eşkere kir ku welatê wî bêrokeya biçekkirina opozîsyona Sûrî re dike. Ajansa Etartas ya Rûsî di çarçoveya hevdîtinên di navbera Kerry û Lavrov li Parîsê li serzarê wezîrê derveyê Rûsya Sergî Lavrov veguhest ku projeya biçekkirina opozîsyona Sûrî di hevdîtinan de hatiye gengeşekirin. Lê wezîrê derveyê Amerîka John Kerry te keskiriye ku welatê wî wê yekê red dike. Lê nûçeyên ajansan roja înê ku li serzarê jêderên di hindirê hikûmeta Amerîka de belav kiribûn ku Kongresa Amerîkî projeya çekirina koalîsyona Sûrî gengeşe dike. Ji aliyekî din ve serokê Ferensa François Hollande roja pênşema borî de di Kongrekî Rojnamevanî de ragihand ku wê welatê wî çekdarên opozîsyona Sûrî biçek bikin di çarçoveya çavdêriyeke navdewletî de û bi berdewambûna axaftinê xwe de wiha anî ziman. Eger Rûsya bi şêweyekî nihênî rejîma Sûrî biçek dike, em ê di çarçoveyeke berfireh û di bin çavdêriyeke navdewletî de artêşa Sûrî biçek bikin. Menûçe ji we re pêşkêş kirin, em ê sernûçal bîra bînin. Bombeyeke dengî li bajarê Qamişlo hat teqandin, di encam de 2 kes birîndar bûn. Asayişa PYD bir anîna Qazî Mihemed li gundê Dêrûna Axê yê li nêzîkî bajarokê Girkêlegê qedexe kir. Daeş gundên derdora Kobanê topbaran dike. Aşûriyên li bajarokê Tiltemirê mêlîşiyeke berevaniya niştîmanî dadmezrînin. Koalîsyona opozîsyonê em bi mercekî cinêfa sisiyan qebûl dikin. Türkiye bersiva êrişên roketên hêzên rejîma Sûrî li ser axa xwe dida.
جا ئەرکێن و چێژوەر هاتن پێشکەشکردن هەر ئازاد بن.